joni fiyen woni sûr que on nanaylam mi tawi mi yaltu few mi artita mi yalti few e live on mi artiti joni eno minniri noon live on ino yuɓɓodiri kaka frappe wonɗen ɗo Front républicain pour des actions patriotiques mais no yuɓɓodiri e ɗerol toola tengela tawno ngol ko ngol noddeteno ka fuɗɗode ko toolimon ka toola ko ngol ɗerol woni toola tengela mais ɗon ko yo ndaran tun o wata intervende ɗo. Moi je n'arrive plus à commenter. Ah bon? N'arrive plus à commenter? Comment ça? N'arrive plus à commenter, pourtant vous avez commenté tout à l'heure. Est-ce que ka kongo ya ɗerol to woni que tu n'arrives pas à la frappiste? Frappiste inni qu'elle n'arrive pas à commenter. Oui, c'est bon maintenant. Ok. Jabi Konate, oui, c'est bon. Jabi Konate, andem fala ya jawdo. Fala ya jawdo miya, ko mbo woni Jabi Konate. Jabi Konate, kanyum Antoine Camara, mi fala e ɓe arɗo. E di masque kadi sinoga. Modi Abdram, enfin, fala do intervende o. En tout cas, mi uddita ni on, dambu gangal. Gibido hande kadi do wawi intervende. Mi andintina en hande na mi woni animateur, min ko mi woni e jentitade on. Par contre, ko mi woni modérateur on. Kala intervenowo, miɗo jonnudema 3 à 5 minutes. Donc sa hewti, min o wata on calculam min few. Argongol mi weltanolan, hande accen ɗon, hay si on arali weltanolan. So mari non ko arata on felolan, y a pas de problème. Si on tawi non kono hakkunde felgollan e wolgol ko fewndi kon ko yiwɗon kon. Kon ɗum onon tawɗon on suɓi garay ko argol mi fera mi wattanmi e feere ara yellala kono miɗo ɓurno yiɗude hande yon aru yetoɗon en goo ko honno yiruɗon cippiro gon ka fewdiɗen ɗo kon ɗum marɗon ko fewjanton en ko ɗum ɗo mi landi wata on yewtu fiyam min on few son ari on faala yo ton hiwrola ɗum ɗo fof ko fi wata minute ɗi wata on retardin ko yewton kon natugol mon no mi wiri noon ko min kaari ko nokkel kaari mi woni on e noddurde haray min ko ɗum ɗo mi yi e cippiro gon ko tawata walanakilan ko ɗum ɗo mi yi'i ko mi tañƴini si en gollitiri nafa en ko ɗum ɗo haray mi woni e fewtude jama o mi yiyatoɓe ɓe waɗi haray ko ɗum ɗo woni ko mi faalayi on aro ɗo yewton en kala ko marɗon ko falɗo yewtude ko saɗi ko tooli kono min on ittelan few e yewtere hande wata on hiwrolan hay e sakko wowlen fiyam min te yewtu fiyam few kala faalaɗo intervende ko yo ñoƴƴu ka tawata neɗɗo on ha ko no won ɗon sa ñoƴƴi ɗon mi ƴettama araka live ɗo naata ɗam mari hakkunde minitaji 3 ha 5 fiya yewtu fiyon ɗum fiyen ƴettu yimɓe boyi si tawi a ƴawi noon ƴawgol ma yaltin caméra ma o min yi'e na ya ƴawa deyta wara koye men nanu tun hito ma koye min yi'e min falama yiwde sa ari kadi no mi wiri noon ta yewtu fiyam min few protocole on watta e waɗu mo tan nangu yewtugol fiyan haray toola haray ko ɗum ɗo mi weltanikema d'accord min miɗo ɓuri o weltanade hande ɗo na weltanede nden mi ɓuri faalede na ɗum kadi miɗo tañƴini yimɓe ɓen ɓuri habbade sa hewti ko min kaari ko nokkel kaari mi yoni e ndarude o ma mi woni on e noddude hande ɗo haray min fi cippiro ngon ko mi yi'i ko ɗum ɗo e 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 ɗum ɗo joni noon haray min ko mi fewji ko ɗum ɗo e ɗum ɗo ko ɗum ɗo e ɗum ɗo waɗa ɗum ɗo e nder 3 à 5 minutes sa gayni ɗon on hande kadi albarka a jarama waɗan e doye tippora goɗɗo go kadi ƴawa haray ko ɗum ɗo mi faala ye waɗu fi yo ɓurtu nafude en fop hara min kadi mi wonali min tu wonɗo yiide on mi wonali min tu wonɗo e wowlude on en même temps mi fowtoro hande 2 heures de temps hanki miɗo wowlude ɗum ɗon ko gibi mi wowli hanki on tun kono gibi mi fuɗɗi yewtude duuɓi 6 ɗin woni e sutade ɗo ni octobre 2026 ɗo wona e duuɓi 6 ɗo wolde ka réseaux sociaux ji ɗo siko ɓiɗɗo heɓano ndeññande hande ara on ɓiɗɗo ɗon o natoyde ka l'école o watti yaade ara e garteri donc miɗo habbi premier intervenant jom moi je pense que nous devons appliquer le recensement Brown Bari ko ɗum wi joni noon ɗum ɗo ya windu tawa ko mintu yiyata ar wowla ndaru no ƴawiraka live ñoƴƴu ƴawa ɗo naata nder ga hewtaka gangunal ɗo an kadi yewta haray ko ɗum ɗo min mi ɓurma torade donc miɗo habbi intervenant jo ara noon atowo hewtude on ɗo mo tawata on e wawa mo ƴettude ka live ɗo ko on mi habbi yo aro hewta ɗo o ƴawa mi ƴettamo donc haray live on ko saɗi mon ko tooli andintinen hande ɗo ko alati ñande 3 mai 2026 annatandanno yo hewtude haray ɗe mari ɗo ewe faatulle 2 ɓe tawata ko hanki mi donno wadde ewol gongol
hankingol ewol hewtimi. Ewol aranongol ko neniraɓe meɗe woni ko faati sengo konake lagine ko ɓe iwdi ndin ko timbi tunni kono desangal ko timbi madina. Iɗen andite sayi en wiwno ɗo waɗangol neniraɓe meɗen tawɓe ko neniraɓe yiɗuɗo darugol e moƴƴa ɗo e jaajiraɓe wonɓe tawduɓe men kañum kadi ka frappe ko ɓen woni haray ka waɗannoɗen du'a fi yo Allah ndikkinɓe. Malheureusement ou heureusement tawi hari ko nawnare mayde wonno hari ko nangi ɓe na nawnare cellal mum. Haray ɓen ɓe faati ke yontere feƴƴude nden ɗo terlen e talata on sinami fawi ɓe faati. Haray noon ɓe gure maɓɓe nden torama taw yarlagol fatagol maɓɓe ngol. Si yiwi ɗon kadi haray hiɓe tori en du'a. Ɓe mari geɗal ɓe wonɓe ka jananiri, ɓe mari kañum kadi miñiraɓe wonɓe ka jananiri. No miniri non miñiraɓe maɓɓe go ko tawaɓe frappe on arnoɓe ñande frappe on lancete no France wontirɓe sengo Belgique. Haray important on nargol ɗo yewta ko hombo e hombo woni haray siɓɓe maɓɓe. C'est pas ça le plus important. Le plus important en heɓi fatunde nde tawata ko neniraɓe meɗen, jaajiraɓe meɗen, siɓɓe meɗen. Ɓe tawata haray ɓe tori en du'a, haray waɗanay ɓe on du'a ɗon. Si wi ɗon kadi hankin ka binde 16h wowɗo dargol e moƴƴa mo tawata no tawa e waɗoɓe commentaire ji ɗin ɗo waɗa like ji ɗin wontirɓe sengo sigiri maketeɓe Mohammed Aliou Bari fulɓe sigiri ɓen hino waɗno accident moto heɓino balɗe ɓe adda nyawdegol ɓe addori taw kankan ɓe itta kankan ɓe adda Conakry ko ɓen hanki wonni ka lajal huuɓi e maɓɓe sengo hôpital Jean Paul II ɗum ko Conakry ha non neɓali hari ɓe tawano ka live je ɓe waɗa kadi keerji ɗi moƴƴa non Mohammed Aliou Bari ɓe wiyete hiɓe mari ɗiɗoɓe ɓe janɗidi e muɗum ko kamɓe woni Gibi Payku Yagal ɓe ko jonte woni hakkude maɓɓe maketeɓe Alimu Bari e maketeɓe Hamidou Bari ɓen hiɓe pari ɗo e sayi kañum kadi ɓe heɓuno ɗo fatunde tawi ko ɓeygu maɓɓe woni ko heɓi fatunde nden waɗan ɗon ɓe ɗo du'a hiwriɗen ɓe kañum kadi haɗa ko kamɓe woni ko ewi en hanki wondema ɓeɗo fanɓe meɗen daroɓe moƴƴa régulier ɓe maketeɓe Allah hinno joni Mohammed Aliou Bari fatike haray noon sabandema ko tawata ko tawdunoɓe e meɗen ɗo jeyaɓe kadi e koko weltoriɓe moƴƴa koko wonɗe wadde ɗo haray ɗum ɗo kadi no waɗɗi en waɗangolɓe kadi haray du'a fota non en hiwrike noon ɓeygure ɓe sigiri ɓen surregol maɓɓe ngol laatino hankin pardon hande ɗo e 14h on ka wiyeteɗon timbo e nder sigiriri ndin andi to ga on to Haute Guinée e Moyen Guinée no yoɓɓodiri timbo no wodi Dabola kono timbo kadi no wodi e nder kankan timbo no wodi kañum kadi Haute Guinée nden ton ɗum ɗo fof ko hollugol ɓeɗo yi ko yette bariɓe kono ko yette bariɓe ɓe sigiri fo e muɗum ɓeɗo ɗiɗo no fatiɓe ɗen en toriki Allah hinno ɓe yafoɓe yafuda ɓe yafaɓe kala kadi fataniɓe en ko anduɗen kon e anda kesum e kiɗɗum fo e mum hiɗen hawtidirde ɗo hiwrodiren fi muɗum torane ɗen ɓe Allah yo Allah hinno ɓe yafoɓe yo Allah yafodo ɓe yafaɓe waɗanɓe aljannaji ɗin waɗanaɓe aljannaji ɓurɗe towde ɗum ko firdawsen enen kadi ɓayi ko en mayoɓe no ɓeɗo mayire noon na bonki maɓɓe naɓiɓe na moƴƴuki meɗen acci en toriki Allah nden ñande kadi ñande hewti yo taw koe konko Allah yiɗi o yarli hara wonɗin e mum o tamira en ruhuji ɗin no newri o okkora en kadi aljannaji makko ɗin waɗna en aljannaji ɓurɗi e towdi ɗin amin ya rabbal alamin haray mi yi woɓɓe nane landike ɗo ƴawgol ka live kono haadi ko mataw mi waɗa ɗum ɗo ɗi ngol ewol ɗo ɗe fatulleji ɗo mi anda kono haray pluriel ewol gotol kono wiyete siko ewe haray ɗe ewe ɗo haɗi ko ɗe ɗo wonno ɗen e hewtinde ɗo fi en waɗanɓe haray do an donc karen ɗo habbi atotoɗo intervenugol ngol annatan dam mi wurtino ɗo dañande kam mi yewtata ka live mi innuno en ɓalejo atiɗo yawde on ka kammu ko 2026 ɗo yehi ka weeyo yawɗon ka weeyo na yawɗon ka kammu yawɗon ka weeyo minni ɓalejo arano on ko 2026 ɗo musidɓe meɗen daroɓe en moƴƴa wurtaninmi ɓe andininmi ok premier intervenant jon hewti mi ƴettaɓe ɗo mi anda sino joni premier intervenant on kono ɓe wiyete en tout cas ɗo eɗen jettude ɗo aramɓe ɓen ɗo yoɓe natude ka live no mi wiri noon mi activa ɗo minuteri on si ɓe naati fi wotta mi weddito e yewtugol maɓɓe ngol
don ɗo no il est 20h47 si ɓe naati ɗo arayde ndarude ɗon gibika ɓe naati ɗon les 2 minutes 2 à 5 minutes en tout cas ino wiide ajouté kono mi yaali taw ɓe ƴettali taw si tawi yaray Sonia on ti ƴettali on va passer à une autre personne kala faalaɗo yewtude ɗo ko yo aro ka page frappe andinen ko page frappe on e page tola tengela on woni ko yuɓɓodiri kono si on tigi faala intervenude si on ti faala natude ka live ɗo yewta ko on tigi aro ka page frappe Front républicain pour des actions patriotiques no wirɗen noon ko on tigi landa ko on no yiiri noon cippiro ngon fewndo ɗo ko hon ɗum wonni on tigi ko mari ko fewjata ɓeɗo wawali ƴettude donc ara mi ƴetta ɓeɗo hikkiɓe ɓen ɗon Alseyni Afia tawi ɓe wawi natude ka live mi andinayi si on tigi addi demande on ɓe hollay on tigi ɗon option ji joindre le live ou bien décliner on tigi koye ñoƴƴi joindre on si on tigi ñoƴƴi joindre on no natira e caméra mo on arana naati du par audio arana version audio on tigi natirta ara ko version vidéo ara mi yiyay on tigi kañum kadi ɓeɗo kañum kadi ça dit ajouté wadde ɗo ajouté kono jaɓali taw ɗum annagol entre temps si tawi ɓen ɗon ƴettali no sonude ni 3 à 5 minutes kala nato ɗo 3 à 5 minutes pour le moment en essayi ɗo wattugol yimɓe ɗiɗo ara noon wawali taw feƴƴude ɗimmo on hino sonude natali taw si tawi ɓeɗo ƴettali hikkiɓe ɓen ɗon ko wiyeteɓe Djibril Hore Dimma on ɗo miɗo andi sen habitué wiyete ɓen Abdoulaye Mango Diofia Ba ko ɓen ɗo woni haray ko hikkiɓe ɓen ɗo sur la liste fewn ɗo ko wiyeteɓe Alseyni Afia Diallo ko ɓe wonɗen essayde ajoutugol ok ɓen ɗon ƴettali donc on va aller à Djibril yimɓe sikkay ɗo joni haray mi suɓoto woni par ce que Djibril meɗen annidiri mo woyi ƴawde ka live ɗo ɓe sikkay joni haray ko waɗano miɗo ndarude liste on no ardiri noon kono mi woni ƴettirde yimɓe ɓen j'espère que kanko Djibril ɗo o waway natude ka live j'espère que ɓeɗa haray ɓe wawali andude ce qu'il doit faire c'est comment on s'appelle bonsoir koto là-bas wiyeteɓe ɓen Omar wiyeteɓe ɓen Omar Binani Diallo ɓe wi c'est comment on s'appelle goɗɗum garay no yaltiti ɗon ka way wasi ko hoore goɗɗo ko ɗon ñoƴƴo ton so ñoƴƴi ɗon ko ɗon mi wawata on ƴettude ok ɗo aray ça semble qu'on a un problème parce que Djibril no wowi natude ka live ɗo ino wadde nini ajouté kono wawali taw natude ara Djibril ndaare no redemari on téléphone ji moɗon ɗin parce que ɗo Djibril di wawali natude hikkuɗo on ɗon ko fuutanke jeyal no pardon ko Ablaye Mango Diallo taw ko kanko woni ɗo après fuutanke jeyal après nouvelle révolution Guinée kono woni liste on no mi jogorimo ɗo si je vais par la liste ok Ablaye Mango Diallo oɗa Djibril ode di ma wawali ƴettude pour x raison soni ɗon ha kono wawali natude Salma So salut monsieur Tola ɓe ɗuɗa rewɓe ka live ɗo e quand elle sort là ça nous fait plaisir salut à vous Ali Bari assalamu aleykum ko totola wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh andinen hande ko antenne libre hande ko live libre na mi woni animateur on hande ko mi woni modérateur on kono wonata animateur ɓe ɓen kala natuɗo eno mari 2 minutes 3 minutes à 5 minutes fi intervenugol on tigi yewta en kon no yiri fi cippiro ngon ɓeɗo kañum kadde ça fait la même chose ça fait le même problème mi anda so tawi ara ɓay miɗo waɗi live on en synchronisation hara ko ɗum adi yaɓa ƴettugol mais ça fait 4 personnes ɓeɗo fof wawali latade mi sikka ɓeɗo fof taway ella on koye maɓɓe woniri mi sikka ɗum ɗo fof wonay hara tout ça ko ka maɓɓe woni ɗo joni mi anda so tawi aray probléme on sina sengo ka meɗen ga enen ga aray probléme on woniri non Meta a changé ok kanko ɗo wawali ƴettude fuutanke ɗum on disparaisi mi ka ɗon Dizac d'Angola non Meta mi ndara si mi wawi jangude message mo fuutanke windi on ɗo non Meta a changé le système ok aw ɓeɗo wiyete ɓen quelque chose d'Angola ko Isaac d'Angola ou quelque chose comme ça kamɓe ara ɓe natude nini ɓe ƴawde nder live ɗo ko maɓɓe kon so semble réussir ok o naati ay ko ɗoɗola ɓe naati eyi iɗon nandelan nande on ko feewi eyi o yaafono menen meɗen e hoore law meɗen ka place golle bruit no ɗuuɗi seeɗa ok ella ala si tawi yimɓe no nanude on hiɓe reeni on min ara ella o ala mam no won hara no nanade meɗen jaɗo laaɓi de ouais
On diawi à 20h52, vous avez 3 à 5 minutes fi yewtugo ngol ko mi wi on ko. Ayi. On naade ɗon salmingol on anndina on teppere on hiɗen jokki inchallah en foolere ɓay ko ma foolen dongano ɓay ɗum fenade. Allô? Mais qui non de ayi, ok. Au moins la bonne nouvelle c'est que woɓɓe naati wontirɓe sengo Angola sinami fayo. Kono yi en fuɗɗi ke yewdude maɓɓe tun ko pi donc en ɗo darde ɗo no mi ƴettira ɗo ahadu ahbabi futanke jeyal, je suis toujours là futanke aray ko ɗum miɗo wasitude ma ɗo ni, voilà, ok, voilà. L'homme de Timbe Madina, le fidèle des fidèles. Est-ce qu'il y a un là? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kon way. Mon amiral. Oui, mon général. Dongi jam do wawi. Yettude Allah alle. Alhamdulillah mi do jam sengo kam woni riga. Yettude Allah haray mi do yiduno taw mi waɗayno protocole moƴƴame parce que waɗi sariya wonde ma naatuɗo o il va aller droit au but sinon e wayrindiri moƴƴa mi yiwno appel ma manqué on ranking aɓe e waɗi commentaire ji ɗi mi yoyi après appel ma manqué on parce que aɗa waɗi téléphone en mode avion mais je peux pas te dire combien de fois fewno ɗo ni je suis hors de moi quoi fewno ɗo ni j'ai pas le contrôle de mon calendrier no andirɗa non et mi ekkutima kañum kadi message o donc haray mi yilsitoy to e muɗum e ɗum après quoi. Miɗo faami on ɗon andi ɗum kadi noon awa hara assalamu aleykum jamma hedditiɓe ɓen ɗa yewtude ɗo piiji seeɗa piiji taweteɗi hino heɓude en fait leñol men ngol wano andirɗon noon sa e kala nde humpodirɗen koko fewte ko ŋaañi en kon woni yewtere men nde yiiloto e mum woni noon miɗo mari toon piiji mapinɗilan e dow catégorie no mo leñol kala walorta noon woni heeditirɓe leyɓe woni wano menen sukaɓe ɓen jeunesse on e inneteɓe hino janggi sengo kadi hino janggi kadi sengore nden e kañum ko fewnditi fewno hannden kon ko innete ɗi réseaux sociaux ji sengo ka ɗi wonaɗe gollitirede ɗin yere ɗi taweteɗi min miɗo jogiiɗi wona wa TikTok ma ɗum o meta mo jogiɗen ɗo mo ndaari noon hannde leñol mengol ko woni e ko suuti en kon taway siko Allah de faabi wata min siko marɗo faamu sina ɗum haray wa iwa siko hoynugol hedditiɓe siko wonɗo e dartidade no aduna men o woni e yaarude ni hino ɗenƴini tigi tigi hino sunini par ce que jokkugol probléme wonɗo e hoore leñol ngol ko wowluɗa wawata haadude e sengo laggine to min gon sengo ɗoma yewtereji monɗi nde somi yii live on o haaɗi e sengo laggine tum ara hilam no welinmi ha kono haɗa la reeni no woodi min kadi komi faaleteno yo tawate ɓeydetono toon seeɗa joni sen ndaari probléme won ko typiquement même chose woni probléme wonɗo e wadde e hoore fulɓe sengo Mauritanie ko même chose woni e wadde sengo Mali ok ko même chose woni nam may miɗo jenti ari mi andali si Mauritanie si Mauritanie parce que c'est la même chronologie woni e dogude joni noon wayti ko ɓuri e ɓurude kon e yimɓe men ɓen hari hilan joginoɗo livre o yi o wan oɗo o livre ɗo so yii mo moƴƴa mi rena mi wata yide no niɓɓiti kono si luttuɓe wonɓe wadde commentaire ji ɗin kamɓe ɓe reeni haray c'est le plus important. D'accord waɗani mi waɗoyaymo mi publioyaymo mi waɗay photo mi publioyaymo salla jaɓi ok ko yewtuɗo ko honno fulɓe ɓen migration fulɓe ɓen iwri sengo wonnowa Misra Éthiopie ardiri sengo Cameroun sakitori sengo ton ardiri ga kono joni noon ko honɗum woni komi inni hino mapininmi wanowa ko ɓurimi e mapinde ko sengo ka sukaɓe ɓen ɗe mari piiji wonɗi très important gaseteɗi yewtirede utilité ji ɗin ɓuri intérêt sude jamma o
hino ɓeyni dodo wo ka berde ɗaɓati am moƴƴa hino caméra on goɗɗo révolution guinée ni ɗaɓati moƴƴa caméra on donc ara woɗɗintin fi moƴƴa ɓe wawi yiide andintinaɓe kadi konto wonɗa parce que tu l'as pas fait pour qu'on puisse respecter le protocole et il te reste 2 minutes. D'accord. Min ko sengo Abidjan mi ɓuri joɗorde kono nini noon miɗo woni en déplacement seeɗa. Ok, gasi ça se comprend. Voilà, Comme donc ko fiya andimɓe a waɗi Sénégal a waɗi kadi Abidjan donc iɗa andina regard wonɗo lagine to wonɗa wolde fima ko ɗum simi insistiri a wol nun konto wonnoɗo à peu près. Awa min on fayda sengo lagine on ko Sénégal on la wawi wiide ko ton mi jibina mi jandi ko ton mi andi ko mi andi Sénégal ko mi anda ɗum lagine. Kono ɗum haɗali giggol ko gandi ñande go e yewtino ami haala ni o wondama min ko tawata miɗo marani giggol hakkude Makka e Madina yimɓe ɓen noon fa mo yewtere ande fota Makka e Madina komi marirani Makka e Madina giggol ko sabu suudu Kaaba ndun parce que Allah no yamiri yo ndu fewte mum e nelaɗo meɗen on sallallahu alayhi wa sallam Allah no yamiri yoɓe yiiɗe yo jaygol maɓɓe yiiɗe ko ɗiɗo ɗiɗi mi yiɗiri Makka e Madina si wona ɗum leydi Allah ndi foppo ko ɓuranimmi ko Fuuta ɓuranimmi jonnon mi profita tinna ɓay ko probléme ko woni e yande hoore fulɓe ɓen kon e sengo adunaru ndun kon gasi yonino ko tawata hiɗen mari ko yewtire ñande fin weeti fof ha tawata ɓen ɓeyde wattande yila eno aduna woni e yarude ni ɓeyden sendidirgol hakkunde jokkugol ko wondani en e nafa e jokkugol ko welata en tun. Ok. Si on naati wannowa mo naaka TikTok ndaari leyɗele seraji men ɗin ɗo kamɓe no ɓe organisirta débat ji taweteɗi ɗi ɓeyda hakkil bani adama débat ji harana futilité ji on tigi ndaari panel ji ko enen guinéenɓe ɓen surtout leñol mengol woni e wadde ka sengo ka TikTok on tigi haray no herside hoore mum des débats inutile wona e waɗede sengo ka TikTok ko fewte sukaɓe fulɓe ka sengo ka TikTok. Ok, d'accord. John dossier au régime parce que tant on va timmi pour que je respecte, je vais être vraiment strict. Si me fout tigi les gens de l'équipe comme tigi me wadi sari en horema même dans des goto go eta viola à résumer bam do andi que tigma don souvent ko tawata kon yontere kala ko en andinti jama on yalte merente yahen e sobe on do ya yaw waro ya boddi nokkugo wondi no ka yeso ma don gerdi wondi yeso ma dan din taw do ya yaw e wondi ko si j'ai bien compris c'est ça? Effectivement. Ok. Alors vraiment mi weltanike mo moƴƴa fuutanke comme d'habitude toujours et s'il y a possibilité ya arto et après mais pour qu'on puisse respecter les 5 minutes maximum ara ko wadi tu es toujours là dans le live donc tu pourras toujours intervenir et salutations à l'autre koko waɗano kon ka poste ami a réagi oui pourquoi le nom de la femme de quelqu'un donc c'est pas la femme de quelqu'un qui est là-bas. Merci beaucoup Aremi Daro no bietira do kadi assalamu alaikum tabarakatu. Donc haray o yiiɗo kanko fuutanke jeeyal il vient de faire son intervention e ƴetti goɗɗo go kañum kadi révolution Guinée. Assalamu alaikum ala Dieng e ko to wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ɗon e jam alhamdulillah yettude Allah onon le ɓengureji fof no e jam yettude Allah onon kadi on naati à exactement 21h vous avez 3 à 5 minutes allons-y konto wonɗon konno wiyeteɗon e kon ɗum marɗon ko yewtoton. Ok min inde nden ko Mohamed Diallo joɗorɗo sengo Amérique dowga aray adi on kon taw ɓay tan on ɗuuɗa mi weltanike on donc mi natata ɗo e détail ji buy haray intervention an on ko par rapport ko inno ɗon ɗo kon gila neeɓi woni ɓanni juuɓi 6 gila yimɓe ɓen fuɗɗi on hiwgol ka réseaux sociaux ji message mum on si tawi non gonga ɓeya yimɓe ɓen fof no soobinino siko konngol on feƴƴiningol joni ko lutti kon ko action o yimɓe ɓen mankiri kuugal ngal exactement ko marmin noon komi ɓeyditana jama on arugol ɗo yontere kala jooɗo ɗo hiya par ce que no nandi tandelam min wasi tawi buy ko ardata ɗo ko ittagol wula malheureusement donc exactement e kadi yimɓe ɓen hino mélange hino jillidirde piiji ɗin e hino hande situation fewndi ɗon ka sous région meɗen situation ɓe ƴettude ko fewndi kon ko woni kon feƴƴugol Burkina Mali Niger Tchad ɓeɗen andi leñol ngol ko ngol wontiri wo fewndo ɗo ni ɗum noon na hande fuɗɗi leñol ngol hingol lorra kono exactement focus oɗen fewndo ɗo enen temmere men ɗen bien sûr si ɗen wawno en wawa wallitagol fop
kono goɗɗo a wawata accugol hiɗon andi no yafoɗon milando on ɗo waɗen Yeah. interaction e hakkille mon ko ɗum waɗi si tawi kangol leñol woni woygol cukka e hakkille mon. haqqille hande analyse an o min komi faami kon leñolngol hino manki ngol fof ɓe honno wiyantela no en ala e tumbitagol e muraɗi wondi ɗin feƴƴugol kameɗen mo kala hino uggini e hunde nde tawata ko personnel on darole tawol en ɗen duwa honno wiyantelan en duwa tawtede ka décision ji ɗin waɗete ɗon ka sariyaji ɗin ƴettete ɗon donc ɗum ɗon ko go'o ɗimmo mi watta ɗon ka wallitagol on biyenke kono woni ara e animateur ɓe hande ɗo min komi woni modérateur jo miɗo yewde no ari e mawɓe men ɓe inni wo ko waɗi si tawi pullo fuuta ka wiwi mo jokka ɓe inni wo lekki ko wi ko rimu kikin ko kin fiɗete kaaƴe ki rimakin ki fiɗetake kaaƴe ɓe inni sa yi pullo on ka yewoy mo jokka ko goɗɗum o jokki so jokkano goɗɗum jokkatano mo kadi ko jokkuɓe soobe ko non woniri pullo ko jokkuɗo soobe ko yaari woni non jokkuɗo soobe a darali noon ko woni soobe watta takko maɗa fi ɓeytugol ko wiwɗon ɗon kon ko merenteji fawete e hoore maɗa wona on jokketeɗo ka yawɗa o nangueɗa stampinegol donc ɗon ara miɗo tawti o wuyi ko mayni kad ɗaɓɓen no hiwiren ɗum ɗo exactement donc min haray komi wiyata kon ɗo population on aroɓe ɓen jento ɗo si tawi hiɗon andi vraiment ko woni kon waɗude ka leydi meɗen hara naafi ko woni kon waɗugol en enen tun leñolngol ko woni ko waɗugol e leydi ndin fof si tawi ɗum ɗon hino juhi on fof moɗon stratégie ji jonnama ɗo solution ji jonnama ɗo donc hande kadi haray ko lutti ɓay naafi wonandema ɓe wawa nangugol jama on fof exactement en explicanama ɗo yimɓe ɓen explicanama ɗo ko honno dictature hulɓinirta yimɓe kadi ko honno kadi dictature kadi liɓirte ɗum ɗon fof yimɓe ɓen andi ko honno woniri nanoɓe jaɓnani joni noon lutti waɗugol action ngol acca joɗagol ɓawo ka téléphone ji winda ka ɗuma ka page ji muɗum wullitagol par ce que ɗaka téléphone ma ɗaka page ma tawa windugol ko woni woɓe wawata andugol ko hombo on fami justement ka tawata ɗo heddori on 1 minute tout au plus vous êtes à 4 minutes déjà concrètement ka wiwɗon ka kuugal ɗon onon ɗo nini on hollike wondema en accirni hande ka tawgol koyen artun ittidirgol ɗo wola si onon ka wontirɗon sengo États-Unis ɗo innama yo waɗu action ko hombo ɓurɗo yiwde fewɗo ni ɓurɗo welde fi entre wiwgol ngol ƴettugol cabbi ma waɗugol ngol o boycott économique e jama on fop yo wonu ɓawo goto kono ɓuuri welde fi mo hande ɗo ni ko waɗugol boycott on ko ɗum ɗon ɓuri welde fi ko ɗum ɗon ɓuri welde fi ɓayga ɗum ɗon ko mo kala décide ko mum kon ok haray vraiment mi weltanike on moƴƴa non ɗon pour respecter le délai de 5 minutes maximum on ko 3 minutes woni l'idéal waɗi ɗum ɗo en 5 minutes donc on est encore dans le télé mi weltanike on moƴƴa mi yetti on ba o wi ko Mamadou Diallo ko mi yetti on ba konto état ji ɗi wonno ko moggo moɗon ɗo mi woni fayda Buffalo ga Buffalo ok ala probléme haray miɗo weltani on moƴƴa noon haray kadi ko saɗi mon ko tooli o moyen hande ɗo nami en non derrière le compte miɗo yi on souvent ko régulier on intervenant kadi moƴƴa noon haray on weltanama. Thank you so much. Barka moɗon. You too. Have a good day. Bye. Donc haray o yiɓe ɗo ɓe waɗi intervention maɓɓe on an 5 minutes ɗo fayda en gayni diye maɓɓe ɓe ƴawɓe ɗo joni ko homɓe haray meɗen heɗiti on. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous avez 3 à 5 minutes. Njarama koto ko weltanagol on. Awa onon kadi o weltanama kono ma kete ɗon konto wonɗon. Mi make Amadiang depuis Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, ok, très bien. Meɗen heɗi on kono yerɗon cippirongon konno marɗon kadi ko fewjo toon fi en iwka konngol yahen ka kuugal. Ko dotola ɗo mi yani sina ko innoɗa ɗon won hito mon gonno jooɗi kono mi ala on nande moƴƴa mi anda siko min tun e siko fof kono mi ala on nande moƴƴa sina hilan tawtuno maɗa ko wonge yeeye wondi soode min ɗum ɗon ok très bien donc yo wonge yeeye wondi ɗaɓɓe merci min lan tawti ɗon ha ɓooma très bien hiɗon humpodiri e frappe on ɗum ma honno Côte d'Ivoire ɗon voilà j'ai tout fait mais jusqu'à présent ok ɗon andi Ibrahima Yassriba Ibe bon fayda mi andaga goɗɗo nani par ce que ko lagine mi wonno ok ko honto ko wiɗon ko Abidjan wonɗon ka ko honto e Côte d'Ivoire on ton non ko man mi woni man ok man e ka ɗon e Abidjan ino woɗnude seeɗa mais humpodiri e tun e makko inchallah o yiya e commentaire makko harayno ga on contacta e mo ɗon
bureau en Côte d'Ivoire, ils sont très actifs. On a quelques soucis, c'est sûr, parce que jama on ka nafo holi ma fo woɓɓe ko kadi waɗanoma goɗɗum dallo tan e wolotande mojo bere tawnode side o nde wawno wasde huɓɓinay ɗon jama moƴƴa kono heɓi difficulté ji ton enen kadi hiɗen ari hiɗen e ɓawo laawi ɓen ɗon hiɗen jokki ɗum ɗon ko tawata na fof wawata ra yaltintinde kene me gere tum humpodiron e makko ka wotiri ka wonge yeye ɗon wotiri ɗaɓɓe nani inchallah Allah ɓurde wallide no moƴƴiri. amin ya rabbi yoɗon de kadi ko honno inde de gani to lampuri nder ner fa ɗo yon tippade ko Amad Diang minnete Amad Diang baga Diallo ko ɗum ɗum woni langi sattude seeɗa yetti Diallo ɓen ɗum woni intervende ɗo tawa nattanɗan ok haray modi Amad Diang Diallo ba haray mi weltanike on fotano ko en goto si Allah jaɓi Allah foolin en amin ya rabbi Allah jaabin du'a mon on kadi awa joni ara on yiɓe ɗo kamɓe ɓeɗo déjà ɓe waɗali 5 minutes pour intervenir mais ɓe yewti ko woni essentiel ko yi kadi ɓe waɗi logo frappe on ɓe weltanama moƴƴa noon ɓeɗo ino holli ɓe tawti hay si tawi mi ala hompodirde e maɓɓe kono yi hiɓe tawti ka konngol e ka kuugal hiɓe tawti kañum kadi ko wiwnoɗen kon yo wondi yeeye wotir so ko ɗum ɓe maali ɓe waɗi koy ɓe yiwɗon ɗo ɓe geru ɓe humpodiri e lobbyji ɓe yeeyi na'i maɓɓe ɗin ɓe ɗaɓɓi keheji maɓɓe ɗin hande ko ɗin keheji maɓɓe ɓe woni e hiwirde na'i maɓɓe ɗin c'est très simple c'est-à-dire que hiɗen jogii solution ji ɗin atiɓe arde ɓe mbeyni yo waɗu boycott économique on ce qui est très efficace ensuite ɓeɗo ɓe ari ɓe inni yen iwu ka konngol yahen ka kuugal ɓen ɗon ko wontirɓe États-Unis ɓe ɓen ɗon kadi wi ɓeɗo ari ni tawti yo ngeya yeeye wondi ɗaɓɓe donc hara hiɗen heɗiti kadi ɓe natuɓe tawti en ɗo joni kono ɗum kamɓe kadi ɓe wiyata kare meɗen heɗiti assalamu aleykum wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ko wonɗon e inde moɗon e ko falɗo yewde kon vous avez 5 minutes au maximum minimum de 3 minutes ara monsieur Tola on hiwrama onon e partisan ɓe frappe ɓen fof haray kala ko wontirɗo e nder naw haray on hiwrama inde an ko Diallo Oumar Diogo joɗorɗo leydi Liberia. Welcome aboard. Okay. Haray vraiment meɗen suki combat ko wonnon ko waɗan nden haray ko adi kon taw mi apprécié on battena golleji ɗi fof haray ha nde wotere mi wawani mixude live moɗon ɗo ko hay si mi woni mi aral ka live ji moɗon mi artoye mi ndara rediffusion live moɗon haalanna mi ƴetta tangan on fof mi wawa décortiqueude battena intervention ji mon pertinent ji ɗi wawɗon nden waɗan haray noon ko concerné conflit la Guinée haray min la mari solution goɗɗo taw ko honɗum hadde ɗen adade occupade taw haray fiyon andu ko ɗo tola depuis Sékou Touré ha ko fewndi ɗo ni ɓay haray menen komin pay koy no gasa ko histoire woni komin jangi ma ko woni komin janna ma woni komin yi ka réseaux sociaux ji haray probléme la Guinée on ko enen guinéenɓe ɓen kay haray noon ko honno woniri ko enen guinéenɓe ɓe ko cadre ɓe meɗen ɓen ko hooreɓe meɗen ɓen ko enen moƴƴinta wonɓe ɓen piida ko enen wonɓe wadde goɗɗum a yiyay ɗo hiɗen bamba ɗo goɗɗo ha o hewta dow o yilto ƴetta kala ko woni dow ton o liɓa e hoore meɗen haray noon ko ɗum ɗon hanuɗen andude hande ka ila ɗo heeɓi yeeso ko honɗum hanuɗen fuko sinnade e muɗum haray naata les futilités ji aduna ɗi piège ji ɗi ɓe jokki wotta en jaɓu ukkude hoore meɗen e ɗi ɓe ressortissant ɓe meɗen marɓe ɓen jawdi ɓe anda ko honto ɓe hani naɓude jawdi maɓɓe ndi pite la Guinée min miɗo wawi o wiide économie la Guinée on 70% ko commerce on jogiti ko ressortissant ɓe ɓen ka commerce ko ɓen jogiti économie Guinée on si tawi noon woni ɓeɗo ɓe jooɗike ɓe wakkilike piigol population maɓɓe ɓe piito kamɓe tigi ɓe ƴetta junngo maɓɓe gonɓe bandito haray mi anda ko hende tuma ha hende tuma falɗe ɗum ɗo yaw haray wona battena o intervention o frère jo meɗen wontirɗo Côte d'Ivoire ɗo haray ko idée mo kala marɗo vision la Guinée haray mo jogiti on idée ɗon depuis ko neeɓi yo wonge yeeye wondi soode kono haray e koto tola mi ɓurta on andinde min miɗo woni e 100% fi ɗum depuis duuɓi heewɗi ɓaawo ɗo haray komi toroto mi jeeja on e frappe moɗon e équipe moɗon on fuu yon ɓurte waɗande élargisa
programme ji moɗon ɗin wawa ittude kala guinejo ko woni kala ko sokke nder aduna so tawi woni ko woni ko wadde lagine no bettude mo fiyo waw tawtude structure ji moɗon ɗin wawa ƴettude idea ko waweten dartoroyde ɓeɗo vraiment haray mi lan tawti fi on programme parfait vraiment mi weltike moƴƴa noon simi résumi ɗo yewtere moɗon ɗen hiɗon tawti wonde maare yo jama on kala ka woniri yo immo daro dadito ƴetta pehe go'o excellent hiɗon fewtini jama on yoɓe iw e kala ko woni merente ɓe ƴetta ko woni soobe kon wota ɓe townu goɗɗo dow mo tawata janngo kon yiltito to hoore maɓɓe yoɓe townu kamɓe tigi joni hoore maɓɓe yoɓe iw e townugol goɗɗo eɓe townu hande kadi fi hoore maɓɓe on kamɓe ɓe andita kadi ɓe jogi jawdi leydi ndin ɗi tawata ɗum ɗon tun taw ko wondi go kadi noon ɗo yo ndiiɗa ƴette ko wondi go kadi noon kono haray no gasa ɓe anda simi faami moƴƴa ko ɗum ɗo woni haray ko yewtuɗon simi niyom ñoggino e muɗum c'est ça haray ko résumé kañum yewtere an nden noon battana live on ɗo haray ko mi sakkitora e weltanagol o moƴƴa mi andina on haray golle moɗon ɗen ko onon ɗo tum mi wawata heɗitade simi ɗo gonguno min wonta mi heɗito live moɗon ha o landa yon andu haray programme ji ko jokkuɗon kon haray meɗen weltori albarka moɗon mi weltike moƴƴano haray ko nokku gotu mi toroto en wurtu ka yewtere moɗon ka wiwɗo frappe mon on haray ɗo ko frappe men en fof ina holli kadi ɗon holli ɗo wondema ko frappe men en fof kono ko tuma onon fof tawtuɗon tambitiɗen ɗum ɗo wawata wonde frappe men tawgoy ko innete ko frappe tola on par ce que ko tola wona yiyede kono onon ɗo ni ka état d' esprit tola on ko état d'esprit frappe on ko état d'esprit cippiro gon ko état d'esprit kon woni ɗum kaka hoore woni ko hoore nde wona gollirede se gollitiri hoore nden en waɗi ɗi ɓerɗe ɗen sera en hewtay ka faalɗen ɗon haray mi weltanike on ɗo fota noon koko won ɗo en wadde ɗo si tawi ala ka faalɗon ɓeydude ɗo accanen goɗɗo go kañum kadi o jawa inchallah haray ɗen heɗiti yimɓe ɓen hara inchallah koye goto merci beaucoup sengo Liberia haray mi weltanike on moƴƴa noon toon Liberia toon kadi ɗe matton kañum kadi élément ɓe tawata haray mi geray humpodiron e maɓɓe si Allah jaɓi modi Oumar Diogo Ba haray mi yetti on Ba mi yiyay kadi souvent commentaire ji moɗon ɗin c'est très brillant jaram ok haray ko ɗum en nani ɓeɗo yewtere nde ɓe waɗi nden woɓɓe go kañum kadi ƴawi haray ƴettemɓe ɗo rapidement pendant qu'il est 21 heures passé de 14 minutes haray ɓe natuɓe ɗo hiɗen heɗiti inde maɓɓe nden honto ɓe woni e ko ɗum ɓe faala yewtude nene Diallo Alpha Omar depuis Libreville ara hirama ko to lando pourquoi ƴawɗo o ko yetti Diallojo pourquoi ɗum ɗo mi faala mi yettolan kono ɗum ɗo woni ko noon tun jogui crédit no onon kadi mi yetti on Diallo ok a mayi direct alors hare jama on fof salminama hare tigi tigi on ko adi konko weltanagol on innen jama on fahin yoɓe ɓurtu wakkilade pise ko totolla eɓe mi fuɗɗi on heɗade hari mi politique tigi tigi hari ala e programme on kono hande simi ndaari live mo mi yalta e nder semaine o mi heɗito ko fewndi kon kono toujours a heɓoyta renseignement ka yaasi hara ko totolla haalali haala makko pise exemple Thomas Ditri waɗi ɗe balɗe révélation fi hakkunde maɓɓe honno ɓe woniri entre kankan toɗen honno oddino no ɓe wonirton ni sala hari o mentionnino ɗum il y a plus de 1 an de cela mi lando ɗo goɗɗum so wattanilay mon ɗo yon continuide taw on écouti Cheikh Yérim Seck deuxième sortie mo waɗi on kaw yewti ɗon fi inde rewɓe tato on wattanilay inɗe jonnaɗe ɗen ɗon inde rewɓe tato ɓe o jonni ɗon ɓen mi wattaniyini ok inde goɗɗo e maɓɓe ɗon o yaali ɗon inde goɗɗo e maɓɓe no fuɗɗori ɗon hash mo mi wowlanno ñande goɗo fi muɗum mi yeti on komo maali yemberen kono mo falji inde nden inde nde o jonni nden kanko ko hawlato wi na hawlato wiyete même sina hara nde ko ɗiɗo kono mi mentionnino fi on nden inde on debbo wiyeteɗo hash ɗum mi waɗino kadi photo makko ɗo e sayi mi maski mini mo tawa kadi wonɓe waɗandemo campagne o ni koye mo pari ɗo miɗen dowa yidude mais o anda ni miɗo andi fi makko anda kadi ko min o dowa yidde mum ni mo dowa yidde ɗon e woɓɓe ɓen himmiɗo tawa e maɓɓe ma élément jo amin no tawa e maɓɓe ɗum ɗo ko juste ko appuyugol ko on ɗo yewde ɗo kon ɗo yon continuide ke wondema koko yewton ɗo piiji busde no yewte wonde haray mi mentioniɗi kono puisque yaha yilto haray no juuti et c'est fait exprès kono haray mi mentionino ɗi haray miɗo toro jama on yoɓe watta jiɗi eko yewto ton kon yoɓe
yo men bantu on onon e Abdul Latif pise hande ko won don e wadande ko leydi ndi miminata leñol hande ko won don gollande leydi ndin ko en fait ko dani do tu woni yata dum haray min ko mi toroto jama on ko yen wakkilo jonidiren juude yiididiren hande den duwa wadde hunde wotere commune fi lagine exemple on ande ne pulo futa do de nginude donki mali donki labe kon hadi eto den taw organise den aduna on fop ka wonde wadi un journée mondial nden nyande holle mécontentement exemple hara pulo futa ko woni hara o gollali woto be yalta wada dum ko super aduna on fopiya c'est wadi sugu koy piho impacté hande mi la ngande exemple sénégalais côte d'ivoire si woni un jour guinéjo udditale ko totol wallahi sans ay go et puis kon do yewde do min dori e yimbe yawite to mais c'est une forme de communication on andi ko fonoy ko yibe mari dum New York do be mari ko benata ko bank holiday te di ndenyande be gollata fo kad no andi ndenyande be gollata kala kadi yiwdo ndenyande be udital no andi ko kambe on no andi kad no respecti be fi dum don donc c'est une excellente idée ko kon don e wolde do mais kono no warrete kono jama on fameta kono wadanta indum on jour don on fula day ay on fula day sino anda inne par exemple fuddoreta wiwgol e der hitande den fop yette nyallal gotal nebata yahi e wi'e lewru ndun kala nyallal gotal nebata watte wi'ede der yontere den sa'i kaarijo c'est extrêmement important parce que ko dum don hollata solidarité on andina min ko mi pullo si nyalade de do hewti mi andi day hande do mi gollata ko dum hatta mi golla ko parce que ko hande do min e kaari men fottata me wada hunde kaari harana yogol ko darno cuudi darno laptaneji darno dumaji wado ponji harana dum ndenyande hara ko mo'ingol neddo cette idée là je l'approuve à 1000% ko yewtu don do et ça va faire partie des programmes di tawata e ndare ko no bendinirte hakkile mudum ko no kan ma dum hare ko beyton non fier respectoire dum on timing go haray ko mi beyditata don seeda ettoden mawbe men jangube ben wonbe haylade wada bayanaji ka aduna ben innabe ko kumbalube ben min mi do torobe be hotu lagine mo be ka village mu auditana en dudal ko total alla okilan sansi mi wadi futa jalo 9 mois nedi boni e ngala avenir ça c'est regrettable ok are bay do tan on lanni sina dum yacceno yewten seeda fi den dude don mi harem do yiden dude don mi andasta haray ko mi woni haray faamaali moƴƴa godde den de détournanoma e objectif majje de tawayde wonde danninde hande do parce que be yaltino yugol ngol yaw janga fi aduna ma on fi no lahara ma on moƴƴira ibe wiuma ya yaw gera tu no lahara ma on moƴƴira ko no la aduna ma on no gerdiri no gerdiri donc mi mi do tanjini ko no bay yewtere den de juutay joni har hen acca den do yewtere wado e de nyande go kanyum kadi kono c'est une très bonne idée ko ati do wolde ko non do mi do tawti few albarka on jaram kono de andintine yewtere den be tawbe ben haray ko joni be yi on do ko joni haray be nani do waddo yewtere mon den konto wondon e ko no haray wiete no ko Diallo Alpha Omar Libreville Gabon haray mi yetti on ba Alpha Omar sengo Libreville Gabon mi wuri ke kadi wontirbe sengo tombe fu albarka wa alaikum salam wa barakatuh nani yewtere be musibe meden do ko be woldo ko fimum ngal nyallal pulako nyallal ngal tawata ndenyande kala wiete do pullo o ina ndenyande o gollata andingo gol kanko kadi ko pullo ndenyande o wakkilo o hora ngal nyallal dum kala ko hebata e maggal o wona ka suudu makko o andina kanko kadi ko nyallal makko ngalni eno mi wiiro non ko funoy ko kambe be wadde dum et donc kadi ça impacte une forme de communication et c'est une forme d'union ko hollugol menen do fop meden tawtindiri si tayi pour le Sénégal on judo o biredi si indama nyalande karir de nyande mi gollata wondo yeede on fruit nyalande karir de nyande mi gollata tawa jama on fop ko yo soodu ko sodata kon adu ngal nyallal hewtude ma bimbi nyande ngal nyallal dum don tun c'est une forme de communication andingol jama on fo menen kadi ko nyalande amende hara sonti lande ko no wonda ay wadde hande ala gollude inna ngal nyallal do ko nyallal min kadi ciosani an on tigi tefay anda ko no woni o socia tosane ma ko tawata a wakkiriki hande kam buudi duudi o kam buudi duudi hande a faala kadi buudi ko burda faalede ko dum hara en jetta be jawbe do joni ko no wiete don konto wonno assalamu alaikum rahmatullah
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jibril Diallo hore Dima. C'est pas possible. Ene yet goddo joni ardo haysko fenando ina kanko ko bawo yettete fiyo yette ba be ngebu kanyum kay ka fofa seda. Ko menen colonise adna hande munyo ko tura men. Awa joni tigi holle men ko non colonise non nani. Non, Okay, c'est pas possible. Konto de wi'o do won Diallo Jibril hore Dima. Oh, très bien, Diallo Jibril. Ayami darali do non. Ah, ok. Non, ansi ko angon c'est pas grave. An haysi tawi harako, haysi ko yotta o ka yotta, an mi ko yotta da o ka yotta da mo saba. Nani me sey ma jettugol mais pourquoi ari ala me jabude? Yeah, ko téléphone o mi redemarumo. Ok, c'est très bien. Alors, allons-y. On t'écoute. Ok. Aray, mi hiwrike jama on fo ka pass do. Ɓe ala ɗo fo jogiiɓe esprit frappe on fo mi hiwrike ɓe ɓay fo wata fottude nokku ngotu a wiwata mane nous sommes d'accord ɓay ko respectugol ɗuma on kono vraiment grand min mi wata rewde ɗo hara mi félicite alima mi jarnalima mi encourage alima a yafoto non na violugol sari halda ɗo. Ok, parce que on va peut-être faire des questions jaɓanama na guinéen tun nafuɗa ko aduna on buy hiɗa nafi jonnon komi faala enen guinéen surtout enen pullo Fuuta na pullo Fuuta to woni ka passe ɗo fewndo mais mi tañƴini majorité wonɓe ɗo ɓe nini ko enen on miɗo faala pullo Fuuta yo darto hoore mum miɗo andi façon fulɓe ko fanɗi wo tato ha nayo ɓe mi wondi ɓe mi wawi wolde haala mum ɓe mi andi kadi vraiment no wawuɗen non enen wano hande no wawuɗen non lagine ɗo ko enen fawi ɗum hoore men ɗe wawi stoppude ɗum en sali commerçant ɓe men ɓen ɓe neɓama yewtede ko hongal ɓe rewata ɓe daɗa situation mum ɗoni e mum on ɓe yawali famude ɓe hutiti andi enen ɓen hutiti bon sa yi kadi ɓe ƴettude cadre ɓe men ɓen gollitira e hoore meɗen toujours koye men woni sinon ɗe wawi stoppude ɗum par ce que goto ɓuura goɗɗo fof ka ɓerde ɗo gollata litwaɗa ɗon ɗo gila 2007 2010 mi fuɗɗora 2010 par ce que min gila 2010 lallagine ɗo miɗo participude e buy miɗo yiwde buy si a ndaari 90% waraɓe ɓen e mum blessaɓe ɓen e muɗum kaka leñol men iwri enen ko wondetuma heɓeten ɓernde stoppen ɗum ɗo hara wana fi affaire ethnocentrisme gollirɗen mais ɓay haray ko enen ɓuura cukkede ko honno stoppirirten ɗum ɗo fi yo guinéen jo hetto par ce que ko enen sali hewgol wonki muɗum ko enen sali no woodi no ɗum ɗo stoppirte an a wowli ɗum a yimi ha 2 fois siɗa wola haray la reeni ɓittanne nen ka wonkima vraiment enen pullo Fuuta ɗen doa stoppude ɗum ɗo réguilen taw hakkunde meɗen enen hande ko womboni yaltude ɗo wowla koyensa en kam microji ko wombona fontanede micro koyensa en na iwruɓe men ɓen ɓe ɓuuri en wonde ɓiɓɓe Fuuta ma ɓiɓɓe lagine ɓe wawi stoppude ɗum pullo Fuuta no wakkili yeeyude ɗo nagge muɗum yaha sooda motoru yahaɗa policijo darnamo ittinamo ma otoal ittinamo ko faala e hoore har hay fus mais pourquoi hatta o wakkilo o waɗa ko oya frère jo wi nane kon yeeya nge e sooda ndi exactement en plus kadi ko onɗa yewde ɗon kon sa ndaari ɗo hande goɗɗo no yeeya dingiramo yele ya sooda otowal ma soodoya tere nokkugo ngal otowal ara e barrage goɗɗo mo tawata ala coggu hay veloru darnamo ɗon ittinamo ɗon ko ittinemo fof o yoɓa ɗin o feƴƴa ma goɗɗo mo tawata ala maqamu moƴƴi ara tawa mo innamo o plan de marche ma mo waɗɗa ɗo ndu suudu ndu darnuɗa ɗo fof koye zone interdite waɗuɗa ɗon ɗo donc ndu suudu on ndu jaɓe ndu riɓe ndu lañce alors que si tawi no hara ko wonge yeeyano wondi soodano ɗum wattano na ko Conakry ɗo mi woni fewnɗo arndara ko ɓe waɗata kon ka checkpoint ji ka prince axe de prince ɗo e ka autoroute na gotum rond-point ji ɗin kala ka arɗa a ndaara e tawa wiimi e wiimami no darna motoji otoje niyeto ɓe udditi centre de business ji ka ɓe waɗata poche ji maɓɓe heewate ɗo kiki ɗum fof koye hoore meɗen enen kan ko ndetuma heɓete leɓol liman itten ɗum e hoore men pullo maali ɓe wonɓe dartaɓe ɗo innilam min Jibril na goɗɗo gode won ko menen waddi oynilan an musidɗo onon kay pullo Fuuta ko onon yakki inde pullo onon kay onon yakki inde pullo
onon kay on heɓata ko musata on e wonkimo mata on marandi mankagu machallah ɗum no muusi ha mais est-ce que c'est pas vrai mais est-ce que c'est pas vrai ayawta ɗo ayne kamɓe tigi woni e wolde si jewde maɓɓe ko si ko ni ɓe wolirta karam nanata moƴƴa wonde pular maɓɓe kono kamɓe mi nana e pular mali Sénégal façon pular ji wondi toon il faut mi wola mi waddi e Fulɓe Mauritanie donc min ko mi yi kon enen pullo Fuuta selen haala kan yihen ka kuuɗe exactement ndi leydi goto ɓura e mayre yimɓe ɓen kadi anda wonki mayata tanke lajal makko hewtali hiɗen mari méthode ji ɗin fof wara hay goto mayali no stoppiren ɗum ɗo ka hoore leydi ɗo par ce que o pirti wonaɗo waɗede fof ko fi meɗen hay se wolata yaltintinen kamɓe joni yeeyaɓe yaltitay flagrant e hoore meɗen ɓe ƴetta yimɓe men ɓe gollitira e hoore meɗen minen pourquoi pas kadi excuse alan seeɗa enen jaɓen heɓugol hikkantoɗo e yeeso waɗe lit sina ɗum marsata antola nde fuɗɗinoɗa jonnude ɗo plan ji yewta yimɓe ɓen no sakkoren ɗum ɗo tawi ko musidɓe ma yaltata ka réseau sociaux e critiquegol ma par ce que ɓe ndaari ɓe tawi nandi yewtere ma nden no jaɓe ɓuri kon maɓɓe kon si tawi yaari noon en marsinay ɓe woni e dartagol ma ɓe acci dartagol ko hanuɗen kon dartade en fof yehi ha ɓe ndaaro ɓe yi'i goonga on ɓe yi'i réalité on kono ɓe yaltaali ɓe reconnaître wonde maari ɓe palji ɓe yaltaali hande ɓe woni ɓe wonti busɓe ɗum koye mawninkinare tawa par ce que kaɓe tawno ɗon ɓe falji ɓe wawno yaltude inna vraiment min falji joni accen heen on entre meɗen jonnidiren juuɗe liten ɓay ko objectif goto faala ɗen résultat goto faala ɗen tawi ɗum ɗon ha hande ka wonɗen ɗo hiɓe howninkinani ɗum ɓe waɗata mais ko ɗon ene wonɗen continuide goɗɗo ko metta e ma o sa yi gonga on e hoore makko jokkirmo saabu gonga o exactement par ce que min miɗo andi hiɗa mari miɗo andi mi yeeya ɗo paaji buy darotoɓe critique a toola min nale pourtant siko marnoɓe hakkil hara na mawninkiniɗe hara ko jaɓoɓe ko prévenunoɗa lagine ɗo kon foof wallahi fop ari hay hunde ko mi yeeya ɗo publication ji Abdoulatif Diallo wallahi kanko ko sayi ka waɗi ɗo ma o publia kikiɗe waɗa bimbi mais har an a prévenino ɗum de mois ma de semaine exactement a faami de mois de semaine hande fi o debbo omo Cheikh Yérim Seck wowli ɗo ñallormo min e woɓɓe meɗen yewta fi ɗum hiɓe wowla himo heɗo ɗon vidéo min nayɗen inɗe tati ɗe o préveni ɗon ɗen ɗe wowli ɗon ɗe o landi ɗon min ni toola wowlino fimo inde mum fuɗɗori haas o neeɓi on a wimi la wawi ɗaɓɓitude vidéo min ni toola wowlino ça fait des mois min est ce que ñantimmali en nan min est ce que temmali en nan ko wallahi billahi tallahi hande mi waddi ɗum e goɗɗo mi wolanimo min ni toola wowlino ɗum neeɓi kono komi faala leçon tout ça guinéɓe ɓen enen pullo jaɓen jogodiren waɗen eron ka action ji méthode ji ɗi waɗen stoppen ko woni hoore men wonɗo noon à l'étranger goy ko réseaux sociaux woni yiide mais mene wonɓe nder ɗo ɓen meɗen reeni meɗen suti pullo Fuuta ɗo yo andu kala ka o wawi wonde woni cadre jo woni commerçant jo woni ouvrier jo kala ko wawi wonde o lit ɗo o lit sen yahali jusqu'au bout ha gañoɗen anden en trahisi waraɓe ɓen fof ko axwal ɗo e nokkeligo ara en trahisuɓe hara en trahisuɓe par ce que ko sabu ɗum kuti wonkiji maɓɓe ɗin Allah waɗi ni ɗon sabu wona monanagol gurdam maɓɓe ɗan sina mo ɓe no faala wurde mais no wuura e hoore jam e hoore ta jaɓu goɗɗo yawoma enen e yawama ha hatti joni ko yimɓe men ɓe woni e yawade par ce que ɓe cadre ɓe wonɓe wowlude ɗo wowla ko bolca o accanon lan hakke wallahi koye men ɓe yi si tawno arrangement no wadde e feeɓe wallahi en hettotono ɓe communiquant ɓe wonɓe ka réseaux sociaux ɗo musidɓe meɗen wonɓe wiide no litude fi lagine komi toriɓe mi jeeji ɓe yoɓe ittu mawninkinare yoɓe ittu faamingol kamɓe ɓe andi ko fewndi ɓuri yimɓe ɓen ɓe tawtidiren e maɓɓe waɗen littu on gooto absolument ko ɗum tullandi ɗen ɓe landaki jawɗe landaki ɓe fus so wiɗen ɓe woyo ɓe landaka mbuuɗu ɓe landaka fus goto kadi landaka yo déplace mais sen waɗi en jonnidiri juuɗe hiɓe andi hoore maɓɓe goyi hiɓe andi ɓe fop andi faamingol no yiɗi goɗɗo ha hara wolantama gonga ɗum koye bulaw yagal tawa yaafo ɗon exactement moɓe woni faaminde hiɓe yiɗi on
mo be woni faminde hibe yido be yida o mburi min Jibril o jodido do parce que ko mi wadani ko min selludale wallahi kambe on be wolde don fo ala wadan do be dum min non hewta lam vanto humpado wo je de preuve. Non. S'il y a une chose que je vais te suggérer, Djibril, laissons les résultats parler. Mi anyamo hando wonden hande do mi anyamu mido yidi mo ka wonkiyan hayso wadi erreur mi wolay erreur makko no gasayri hara humpitike ko feji hakkunde an e goddo ka groupe frappe à cause de lui mais kanko aussi ki mi anyumo mais yewno ha o retiri kono wowlindiran gonga jogondiren jokken fino avancer wata an a wonu a yaabi accélérateur o mi yami mi poda frein amen on yahay yato donc yobe ittu mawninkinare nden ka bernde yobe ittu mawninkinare nden ka bernde be arta jogondiren ƴettoden feere fo waɗanden feere parce que alamu ala feere alamu ala solution sina ɗum ɗo ça va durer des années ñande ɓeydoto ni et puis ɓe wonɗen gerdude kamɓe ñande ɓe avancude absolument joni avancude ñande o kamɓe si weeti bimbi hiɓe mari ka ɓe yaata ɓe fotta ko honno gerdeten ɗum ɗo fi sakko ɗen ɗum ɗo empêchen oɗo empêchen kaari waɗen ni kamɓe ko ɗum plan maɓɓe no ɓe avancira e projet maɓɓe on nam Djibril et non seulement on a brisé le protocole pour deux raisons. Première raison, parce que do andi goɗɗi falɗa yewde ɗin min mi watano ɗi hara yewtude ɗi nanno wasi ko goɗɗo yewtidi en. Deuxièmement ko lagine wonɗa contrairement aux autres ɓurɓe wonɓe intervende ɗo ɓen kaka yaasi ɓe woni anko nder to wonɗa. Donc ɗum waɗi mi waɗi exception on mi acci continuiɗa. Tu as commencé d'abord par parler de moi, ce que j'avais dit wotawole mi accepti pour une raison exceptionnelle et woɓɓe gadara no anda ɗo no wawa famude ko ndu waɗi simi jaɓiri joni noon a wowliɗo goɗɗi ɗi tawata hay révolution nouvelle révolution kini ari inni ya ha ɗum waɗon hay sa ɗuɗɗinali parce que joni ko more action less talk, c'est à dire ko moins de parole plus d'action ko ɗum wonɗen e wadde joni maruɗin ɗon ɗon na hande e ayi o antel libre ɗo miɗo ndarude konno mi ɗuɗɗinirtamo har hande kadi c'est plus les gens qui vont parler parce que no wodi woɓɓe saliɓe ko wonne wiide kon parce que ɓe tawina gonga mais parce que ko toola ɓe añi ma ko toola woni e wolude joni noon andi ko stratégie mon e wadde joni je préfère dire à d'autres d'agir ɓe agisse hara inda yaltitata hara yandetake ɗo tawa e muɗum comme ça va nous donner plus de possibilités ɗo yiide piiji fewno ɗo no feƴƴude dans les réseaux mais sans savoir qu'on dit on est wadirde ko yide tun di wada joni on va faire du lobbying je ne vais pas aller sur wada tapi jidi joni c'est bon on va en parler ça hors antenne on va parler ça joni aray be do je profite aussi je m'excuse la possibilité de parler je profite aussi il y a un gars qui est très régulier Mamadou Korka Diallo MDK Diallo à Abidjan mi do hiwromo chaque fois nyando on noddaylan o landolan fima o live dosi no lanniri hanki ko niɓe ono daylan il est très inquiet on no mari himmi fi lagine ɗo ɓurimmi lan hiwromo weltanom Korka Diallo wiɗa wiyete mi waɗa yon e contact MDK Diallo himo ɗo joni miɗo renimo mimo wawi natude intervena ɗo joni MDK Diallo ça marche yo aruɓe hara mi wawa mo yiide comme ça mi wawa mo wattude en contact avec frappe on ton miɗo yiwro ɗo kadi ara ɗum on honno CIFD ɓe ton andina ɓe comme j'ai dit nanen a wowli goɗɗum mais moi je vais aller plus loin CIFD UFDG yoɓe andu nous ne sommes pas leurs ennemis nous ne sommes pas là contre qui que ce soit frappe yalta contre FNDC mi worino ɗum frappe yalta contre CIFD mi worino ɗum frappe yalta contre UFDG frappe ko moƴƴobere tawde na hay min toola woni nden frappe de ñande anduɗon wonɓe ɓaawo frappe on ɗo wallahi woɓɓe ngalɗay ñande anduɗon wonɓe woni ɓaawo o frappe tigi ko homɓe woni e gollude o frappe ko nden ñande andoton so yi min nayi woto wowlu fi amin c'est parce que si ɓen alano ton haray no hande ɗo mi watano hewtude kami woni ɗo mais fo wowletake kene haray vraiment mi weltani ko wiyeteɗo ɗon Korka joni haray avec ta permission si on va donner la parole à d'autres ça me fera plaisir. Merci beaucoup o yafoto kadi komi violi protocole on kon. Non, c'est pas grave. Une fois n'est pas coutume. Donc, on peut comprendre et on peut accepter. Adjarama Bouy Djibril. À visage découvert peuvent dire ce qu'ils veulent et ce qu'ils pensent que c'est bon. Donc, on a ni Djibril ko yewti do kon
protocole on e yien violimo mais c'est pour une raison bien définie ara atibe goni futanke an habbito taw do an artitu goddo go ari no do taw kanko taw yewta yewtere makko nen do en yaw e maada do ara Jibril anda wayti pade okay ara yi be na be do kono makete do assalamu alaikum warahmatullahi mon namiral wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh be do kadi be wi mon nambi parce que ay mi rena on fort hay goto mon on be nade do fop mi rena on ko maski dum on ko min ko noir to mi ren yeso mi rena hay goto okay awa do ko Muhammad Bari Sangare ya wontirno do Sengo Sénégal régulier des réguliers bon ko fewndo do nini lang teleren Espagne donc argument di wondere no lutondiri seda mashallah haray lam baw live jidi wow gracias jaka wawino hewtude Espagne nam weltike moƴƴa da humpitade be Sangare ay leymiro be fo mi be jam mi nanata be fo be okay hara meden heditima tawno hito gon tun seeda hara me wayte nande moƴƴa okay minni bon min komi fala beyditude don seeda ko wonde ma joni faydi ko yewtete kon duda hande kadi ko yewtete mudum sabu ittugol 2020 ha addi ka wonden do o wallitike men ha ka tawata joni ni na men habbo joni information jidin ha yalton onon sima wa famugol ko buri kon no tombe memminay tun wonube régulier ben andube piji din yi'e tun anda dun do ko dun do be visé mudum machallah donc manipulation jidin di accino fijjude sengoji bus joni teleren minay frappis be ben di duytike do di duytike moƴƴa dun do meden andi ko wakkilare jande iwrunde sengo modon déjà menen taho waray ko adi ko mi wi'a on taho félicitations mon président parce que maintenant c'est vous le président de la République de Guinée. Ok, merci. Vous avez réussi à diriger le pays. Beaucoup. Donc yasi kono ko ono woni dirige de lendi dun don hande ko jabudo e salido. Mashallah. E wana kadi di information ji wondi yaltude fendo wondi majinde yimbe wana ko yimbe wari dum manade min benday koko wodon yewtude gon tum min haray la ngaldi ko yimbe go ngaldi gon parce que déjà hay o retracement carte Afrique ko be fala wadugol ko be fukkintini Mali do dum esena 2022 2023 fuddino dem yewtugol fi dum 22 ado tentative coup d'état on no Guinée Bissau mi yewtuno fimo. Merci depuis on to mantin donc tay woni hanjoni jamaji din si yi dum don haray kambe no ngaldini be minna quelque part haray woni en retard information ji din en plus kadi wana ko men acci on yugol ka réseau ji do c'était déjà prévenu you know men do dans quelques années haray hande kadi joni na onon arata yewtida amen ko yewtuto men ko non men arata nanugol toujours tuma men ari kono na onon men yata yeso amen donc ka ya video ji din fudda maskede men andi way c'était déjà on était déjà informé en avance. Merci beaucoup. Ay non dun do wawi yiwde yaltina dido o tawno do hino ka fuddode parce que andi wobbe no hewti langani do be anda kon dum be yeytun mido yewta men be anda kon to bundu ndu woni sa yino wutti a yiltitaaki ka bunda watandude kon to wutti ara mi welti que ya andintin dun do que tout ça là c'est des choses que j'avais prévues ko woni wadde do kon ko ben da le bambou chinois déjà sorti ko ka leydi hande kadi joni meden habbi do dans quelques semaines tun hande kadi ngal fuddo joni wadugol ko ngal wadata kon kono ngal yalti kadi ha gas inchallah non vraiment intervention ma do welilam parce que toi tu comprends que nous sommes en train de faire le bambou chinois dun do ko men l'école be mon meden tinnade rewto darsiji di won don addude din tuma addudo wo meden beydade e kadi wonde haysi men jodi ke balde men yaali on meden yetti Allah baydon acciri ben matériel ji dime wawata golletirde fi si information ari gonko ko mako ton men ko souvent les 3 passoires de Socrate si men gollitiri di toujours ataway goddi gono ton men humpetake hay parce que wona piyo gono ton ayi yimbe no yahay mun no podo ndira min ko mi lando to be quelque fois est ce que dun do taw ko no woni nafa dun do ko no woni ko nabata on dun do don yewtugol dun do parce que ko 2 jours 3 jours en plus hara hande kadi joni jamaji din fejji e piji go bay ko dun don tuma be memmini goddum wo haray quelque chose be maapi be bitti ka be woni ton kambe on clan jodi do don les narcos qui sont en place haray be faala no be futoro ka be bija don donc sûrement haray no wodi ton ka deddu don be kamen rena ka gundo non be hettoro e dun non ko be dabba ko be hilnina men hande kadi joni fo jo ora yara e dun don ha be wawa sortade ka be biji don
vraiment mi donc weltani ke ma moƴƴano Mohamed Bari e wayrindiri har no wirɗa no hadmi jibi ke qu'est-ce qui se passé mais mi weltiki andu gongol a dirti ka wonnoɗa ɗon ça c'est déjà le premier plaisir mo mari on deuxièmement ko taw gongol kadi han joni ko hande ɓurtuɗa jogitade ka wonno ɗon gibi ka fuɗɗode par ce que mɗo andi an ko gibi ka fuɗɗode pet fewndo tawno ari woɓɓe go hoolanoki fewndo fuɗɗa on tuma an kon tuma tawtunoɗa tu as l'état d'esprit et je vois que iɗa wattanila kañum kadi no adna woni e yarde ɗum iɗa wattaniɗa a yeggitade e hunde komi yewti ko ça c'est extrêmement important haray si ala ka falɗa ɓeydude ɗon ɗo en jonno futanke jeyale o yewtuɗo haray miɗo heɗitima. ok bon haray toujours kadi ko weltanagol kadi kotirawan goto hino ndaran ɗo tinniɗo hiɓe wiyamo King Thérèse Ba ɗon yewta fi makko nde wonde joɗoɗo sengo Sénégal mo tawata ko menen ɗiɗo hari ɓe tukkata toon ɓay ko men ɓe gore wotere mais yaltita e tum ɓe hino ɗa toola e ɗiɗo ko arata par ce que hari ɓe jogitori yimɓe effectivement hay dañande hay miɗo mentionnude min hari mi wayrimo yiide peut être hara kanko ko page tola on to woni ndarude hara ko ɗum hatta miya commentaire ji makko ɗin so aroy ɗo noon donc haray min kadi mi yurika mo kono woni inde makko nen tigi tigi ko Ceerno Sidi ala mo on no Ceerno Sidi en plus mi sikki ko ba min sikkitinam fayim nan ɗawiya kanko ko bawa yettete nam Ceerno Sidi très bien voilà minen yette ba ɓen merci beaucoup vraiment c'est un lion un vrai combattant aussi haray lawimo ɗon gros big up haray men toujours haray meɗen e lowre nden e kadi noon sengo Espagne o ga haray voilà meɗen andi ɗo e France no déplacé kono ɓay femɗo haray piiji ɗi no jillodiri seeɗa tawi woni sengo ga no woodi kame wawata tawtidede frappe ji ɗin men non frappe on installé take ton a tawaga ça soit en sûr frappe on ko tawtotoɗo e ma mo wallidirta e mum wonata ton on frappe o wawitake waɗede ɗon an Mohamed Bari a tawaga ça c'est clair nani vraiment aray koye goto aray tu gardes l'écoute et puis aray humpodiro e Allah jami nani inchallah vraiment merci beaucoup mon amiral haray mi weltike fota hande kadi e andugol mi wawi hettude e moɗon ɓayɗo hari mi waliki kono mi anditide hande ko antoni libre min yo mi daru si mi wawa e bantude hondu hande ka mon amiral ɗo merci beaucoup vraiment mi weltanike ma moƴƴano yo Allah uddito arsike haɓɓa kata adda polgal waɗa wonunde nden wonunde deƴude waɗa nafa kadi e muɗum itta kala ko woni bulle bolle lawol maɗa allahumma amin ya rabbi amin merci beaucoup Mohamed Bari mi weltanike ma moƴƴano assalamu aleykum wa rahmatullah mon amiral wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh donc yiɗo haray joni futanke jeyal anani an artitu donc haray meɗen heeɗima merci d'avoir respecté principe on de maximum 5 minutes on si artituɗa ɗo aywa min assalamu aleykum kadi ko coɓɓuli nayyi mi faala tun attirande yimɓe ɓen haqqille mum andingolɓe onon ko Allah waɗi kon ko olo fuynata kon gol moƴƴere wonde siɗɗo ma ɗuytatama moƴƴere nden si tawi hiɗa mari o wiytata men bal hay ɗum ɗo le mum sabu si communauté fokkiti perdugol ɓe ronka heɓude référence ko on ɗum waɗi simi wi ɗum omo ndaari actualité wonɗo e feƴƴude Mali on jongi ka o fokkitiri toon e jongi kadi ka fuɗɗiɗo wadde live ji ɗin c'est comme si que kamɓe haray hiɓe ɓuri accitude hakkil e ko yewto toon kon diima lagine si jaman wattani yila fota absolument n'est-ce pas ko ɗum woni ko wonɗa yewde ko humpodirta ɗo hande e maɓɓe toon kon wonɓe Burkina wonɓe Mali wonɓe Niger mais je vais me permettre ici une indiscrétion o yaafola noon kanko jonnon tangangon ko pose woni non ɗum ɗo tawaka contata koko mone wadde ɗo contata intervention on tu pourras toujours continuer mais fiuge mi huncita ɗo goɗɗum e kon gonɗa e wolde ɗon ko tawno je voulais pas en parler mais mi mentionne tum no gasa e ɗo andi page no ɗo wiyeteɗo Aganiza ɗo ndaron on page ko sonnaji woni ɓawo on page elle notre Nathalie Yamb ko pullo mo Mauritanie mi sikki kono ko Suisse ɗo o jooɗi mi humpodiri e makko par le canal d'Inde nos amis wonɗo Belgique ɗo mais puisque mi ala permission hara worgol inde makko mi yewtidi e makko o yewti mi piiji ɗi tawata mi sikkano haray mo andi ɗi humpitiɗi go'o himmel mum mi humpodiri e wonɓe Burkina ɓe mi sikkata no fewno andi ko mbo woni toola o inni audio ji an ɗin partagéde ka nder plateforme ji maɓɓe no ɓe partagéta noon information ji hakkundeji maɓɓe mieux
ko kanko yetilan o inni fulɓe ɓen Cameroun no ndaranmi ɓuri ko ɓe ndarata kon blogueur ɓe maɓɓe kamɓe wonɓe Cameroun ɓen ton pourtant le ɓe nanata wo komo wolta kon fof kono ɓe ndaranmi ton ɓuri ko ɓe ndarata commune kamɓe maɓɓe wonɓe ɓen kamɓe ton o inni mi Nigéria hawsaɓe ɓen partage ko mi ɗumannoto ko e sama rappelé ñandego mi yidi e Nigérianjo o inni mi wo o yii photo an ñande go tawi meɗe yewde ni o yii photo an go juuɗe hawsajo wo ko ɗum o waɗi o photo de profil makko hawsa c'est même pas un peu le hawsajo ɗum ɗo mi waɗno tout c'était une parenthèse mo mi waɗuno par rapport e gonka e wolde ɗon kon pour dire que yimɓe goo hino jentitade ko molta kon ɓuri enen ka yimɓe meɗen ɓen jentito par ce que kamɓe koɓe jentito ɓe waɗa. Merci joni noon ɗum noon fof ko accitugol hakkille mum bon mi kapita ɗo kadi e seeɗa e en ɗuma live waɗuɗo hanke on no woodi Fuuta woodunoɗo Burkina mo jama on ala wolde inde mum few Cheikh Oumar ɓe rewno ɗon ɓe sinci ɗon duɗe si ɓe feƴƴi ko ɓe senoto Nigéria ɓa ɓe hajjoya konko Fuuta lippatako ɓe innete Fuuta lippatako wala kon woni lippatako ko wonmakko nda ñande honno général Tiani wolno fi makko voilà konko Burkina woni ko ɗum woni hay en nanata fi makko ka histoire joni mi arta e point ji ɗi mi falno wolde ɗin ko ɗum woni Fuuta lippatako ko woni on Fuuta ɗon ko wakkiliɗa o hay sa sikki a fooliɓe ɓe yimmitoto ha ɓe foolama a wawata ɓe foolude hande ko ɓen ɗon noon ndaari tawi laaƴal ndu ko woni siga ko woodi ka men kon par ce que hino ƴaangi fulɓe ɓen partiji kaɓe woni toon fof mi artira yewtere seeɗa ko wowluɗon hanki fi Amadou Koufa ka à travers o e vidéo min mini o innuno fulɓe ɓen jaɓata yewtede kono aroyede tawata ɓe jaɓay par ce que hande o noddiɓe yoɓe arɓe noto ɓe sali kono ñande ngo ɓe artoyay o wowluno ɗum vidéo makko goo bon mi arta e tengo lagine min no woni e himme an jannguɓe français ɓen jannguɓe arabu ɓen woni suufiyankoɓe ɓe woni sunnayankoɓe ɓen yoɓe ƴettu koɓe majjodiri kon ɓe wallinaɗa ɓe anda leydi ndi hawtuɗen ndin Allah landanoki en leñol ngol hawtuɗen ngol Allah landanoki en probléme ji wonɗi e arde ɗin kamɓe ɓe humpaka koɓe andi tun ko fulɓe ɓe woni haɓude kadi sengo diina no woodi ɗuma lurre ko woni e diina ko aduna goɗɗo ɗiɗo wawata fottude e mum no woodi ko tawata si lurrama ka diina no mari ka hoote yewte fotte no woodi ko tawata si lurrama ka diina ko Allah tu wawi ñaawude ɗum ɗon inna hino gonga on ko woni seede mum mo ɓanti juuɗe mum inni Allahu akbar wana waɗayɓe duwawu salatu ɗuma duwawul istiftahi ko ɓeynata ko no woɓɓe ka duwaji goo qulillahumma malikal mulki anta honno ni ka nder du'a tahdi man tashau ila siratin mustaqimin ihdini bi maktulifa fihi min alhaqqi bi iznika ko par ce que bani adama o wawata andude ko lurra kon tigi yagi nan o inna ko ɗum ɗo woni gonga on ko Allah tu wodani an innugol hino gonga on ɗum ɗon jaɓe wallinireɗa woni gon sengo ɗon ngoya sengo no woodi e leydi fewndo ɗo tawetendi o kurkam fuga o constitution force jo moɓe woni e yewude jama on hino fokkita votegol e nder assemblée e nder leyɗele huɓuɗe en ɗen ɗo e nder Afrique de l'Ouest ɗo mi wolata inde leydi ndi kono oui effectivement paragraphe ji no e nder ko ɗuma kurkam fuga on hino fokkita votegol ka nder assemblée maɓɓe toon kono ko erreur molanaɗo marɓe hakkil ɓen puɗɗike attirude hakkil président on kono président on tellement himo simi jonni indice ji seeɗa tun no gasa on faamay président on tellement merci donc voilà mi haaɗi ɗon woni sengo dugo mi adda mi kapita sengo Mauritanie e yette baaɓe ɓen e fulɓe ɓen de ɓe hoɗino kaynete une zone fulɓe tawete noon ɗo woodino hakkunde Algérie Maroc Mauritanie e nden on parti ɗon ko yahda duuɓi guluji ɗiɗi adi Annabi Isa hande e nder Mauritanie no woodi ɗon hoɗo tawetego ko gon innete lasli yette baaɓe ɓen hoɗo babaɓe duuɓi temettati taweteɓe hoɗo yette hoɗo babaɓe wuro babaɓe wow ok ko yaata duuɓi temettati yette baaɓe ɓen ko ɗon hoɗi no inna ko ɗon woni mantaɓe maɓɓe ɓen ko ɗon iwi deɓe naatoyno Fuuta Jallo wallila mi heeɓi kami tawna bala jangi hoore ɓe yette jalloɓe jawɓe ɗo fo mi heeɓino mi townira ɗo balaje mi annda noon pour combien de temps kono hollugol ngol minen yette jalloɓe des années avant Jésus Christ déjà noon a existé c'est que c'est déjà intéressant
awa kon wadi simi souligne dum non ko ha jon no wadirton non no yubbodire problème fokkituno do wadugol kamen o gandi say go be innuno do puuto wonde ma kanko ko Mauritanie yo hoto ka makko en wala nano ka dum o wolunobe dum be on sikku be wolu tum fi faale wolugol hino wodi ka be tippi e der Mauritanie hibe mari ton yettabe ba kambe hibe reconnaître dum don ko do kambe ba ba accent c'est pas ba h d'accord joni non ko on wadi simi souligner ka de fi Mauritanie o duma empire wowlaado won innaado ko on don immintinnete hibe mari hodo innete ngo atar wongo der Mauritanie atara nanabe maninka be nandi ko nuwete atara ngon hodo be kupi inde nen be wi'e ngo atar wo ko don royaume duma empire sunjata ke taw haduno donc ko à partir de Mali ha don anglo bander lag Sénégal Guinée Bissau e dido fo ko din non fo woni empire sunjata ke tamo be doa immintinude on donc be darata ko kala ngal be rewata sikkudo no yewtirton non sikkudo si jodi keda ka loño mum fanki dadi hara o dayti o dadi rali fi dum jonnon ko o musiddo da inni kon Fulani Days no wodi musibbe men bay min mi suivay fulbe Mauritanie ben mi suivay fulbe Sénégal ben yewtereji mabbe din no wodi ton di mi andata no wodi ton si luggiti seeda tawa mi anda hibe yewtude fi dum wonda ma fulbe ben fo no hani bambondirde wona aaden goto wana wa Sénégal do kambe ça a été mis en marche okay hanne kedaba ayna mo ko tugoloru to ngoy nara wattali ko o na sa ni mo haali ko o pullo o na ko pullo wata mo mo tugoloru moy ni mo haali pural o na wata wattu ko pullo o ngandi ko Sénégal do tumbe mari pullo leñol pullo ngol no senda pecce nay ha joyi be na mo pullo be na haali pular be na tukuloru be na pullo firdo be na pullo fulakunda na woni joyi do wadugol be pecce merci beaucoup donc bendo non à partir de 2004 be wadi do yewtereji séminaire ji hakkundeji mabbe be ni dum don no doa accude donc fewndo do kadi hibe ndarude no tawirta adlam on ngandi kambe kadi hibe marno alcool mabbe pulal tawetedi koy français be windata be mari ton accent ji be beydite mum kono hakkunde mabbe hibe yewtude fi hande kadi no be jettirta adlam on be ndari be tawi adlam o wona arabe wona indo wona français ko cede pulal labungal ko ngal do joni be woni kambe kadi e honno ni wattude e der duma alphabétisation mabbe on be gollitira dum don fo wawa en wattude e der fedde wotere ne wawa wadude nantondiral e famotiral hakkundeji meden c'est une très bonne idée merci beaucoup voilà min non ko mapinimmi ko gandi dube men be lagine min wano no gas harade min mi faltaake wa hara dum don hino marsude kambe ton hibe jokki hibe gollude ko fewte dum don kono franchement bay hare ko mi wowlu gonga no mapinimmi hande tawata ko fewte leñol men gol sino yewtede ko fewte lagine sino yewtede haray manum ko fewte Afrique de l'Ouest do sino yewtede haray do wayti wasi pullo mo Guinée on kanyum hino luttitiri bawo ko dum do mi falno beyditude tigi tigi vraiment mi welti ko weltanagol Allah intervention mara on parce que abeydi ko weltanagol Allah weltano on ko weltanagol Allah weltano on parce que non ko wadi si tawino hare onon hande on aranu on wodano kay der gol leñol do yewtudon ha findindo hakkille jama on machallah arayno naka wonden do wonden yettude Allah ko tawi on ara yewton pulal mimmi do yi wondama ko enen buri welde yilindirde e der lagine on kono ko alhamdulillah bati tay Allah yaltintinni on fewndo ka tawata ka foddi e ka haani machallah ko alhamdulillah yo Allah beydu wadde hijabu yo Allah do hakkema ko yewtere nen foti ba wonden e sakkitorde do parce que à 22h ko mami kupa do mi weltori do moƴƴa yewtere mon den onon fof na o ma o mi weltanike man kadi mi weltori yo taw ko sifa ma hubintinirte mi andina jama on angida tawano e ben atibe arambe pet réseaux sociaux ji do intergol premier live premier antenne live mo mi wadi ta tawano e ben atinobe jawde ange musiddo men go kanyon kadi wonno do Gambia mo tawata joni mo lagina ton profita do mi wuro landino do e nebali du'a fi musiddo makko haray hida weltana moƴƴa non e tie lende fidèle alliés et combattants haray do weltani man do welti kanyon kadi wonbe baaw mabe
Assalamu alaikum warahmatullah. Hada ko ɗum ɗo Waleykum wonno komi salam. falno ɓeytude. Aray vraiment on nani ɗo yewtere futanke jeyal nden e ɗo ko reseneten fi ñogginagol yewtere nden ɗo ko waweten anditude ɗo e yewtere nden hande ko piiji tati ɗimi ɓuri retenude ɗi ɓuri wattande yilay mum. Go'o go'o ko wondema yen iw hande kadi ka haala yahen ka kuugal. Hande kadi yo taw haala kan ka ɗuytoto ko ɗum kadi mi wi ko ɗum kadi mi tori yen. E joni noon fiyo ɗum ɗo laato eɗe wi yo wondiye yo wongeye e wondi ɗaɓɓe. ɗum ɗo miɗo tawti hara e moƴƴa yen wakkilo e ɗum ɗon on. E sa'i mi wiwno en ɗo si tawi bureau donzo waɗama laggi fuuta wota ɗum mettum wota on harɗo e joɗagol wi on ayi donzo ɓen ay ɓe waɗi ɗuma ɗo onon kadi waɗe bureau donzo ndaron kon ɗum yaltoyta so waɗi non on bureau donzo ɓe salanike on o moyen haray on essayi onon kadi wonon ɓen donsoɓe ɓen fuuta ton ƴetton pinka ɗi tawata ɓe yiyay onon kadi ɗon autorise onon kadi yawon waño onon kadi woni ɓe wañoɓe na fiɓayre ɗon mari coggu tew ino ton on ñaawo on wañoyta waɗon onon kadi ɗum ɗo ko cosane mum en deuxiémement hiɗon jogi déjà finkari ndi tawata haray na ndi tawata ko fettori goɗɗo nanani ƴiƴe ala yiite ala hoyre ala hayre ala ko doole ɗe jogi ɗon ɗe justement noon toɓɓere ɗimmere nden ɗen doole ɗe jogi ɗon ɗon boycott économique on e on fula de ngal ñallal fula on ñallal pulajo on pulako ngal ñallal ndaren konno haray ɓendinirten hakkil ngal ñallal ngal ande no tawiri hande ɗo en wawi nantodirde fi o donkin mo kala ka hoɗon muɗum on geren kadi heɓe ngal ñallal fula on ngal ñallal pulajo on ka woniri wo ka woniri e windere nden ngal ñallal ɗo ara si innama ngal ñallal ɗo a gollata suɓoro ɗen taw yo tawara koye nder weekend je ɗen wiyen samedi par exemple ƴetten misal wiyen e samedi wonɗo e gollande goɗɗo no woniri wo no woniri nden ñande ɗon wata uddituma akiti maɗa wata huɓɓin otowal maɗa ta huɓɓin motoru maɗa ta waɗu hay hunde ngal ñallal ɗon ngal wona ngal ñallal ngal hertoranɗa tawgol ngol ko anditugol fi mawɓe maɗa ɓen andina ɓiɓɓe maɗa fi mawɓe maɗa ɓen andina ɓiɓɓe maɗa fi lasawol maɓɓe ngol ɗum ɗo kadi miɗo tawti ko ɗum ɗo woni haray toɓɓere ɗimmere nden toɓɓere tammere nden tan jaɓu yawgol ka merente wota jaɓu few yawgol ka merente wota en townu goɗɗo tawowo janngo ko on yiltitoto wonta e hoore meɗen liɓa e hoore meɗen konko tawata koko faala o liɓata anden non ko no fuutanke jeeya wiiri ɗo non si a notaki ɗe welti e ngo cippiroɗo a notoyto fiiɓay hare ala feere no almamijo wiwno noon mo yahali poore daka o yahoye daka poore jonno malienɓe ɓen ɓe holli en burkina ɓe ɓen ɓe holli en ni ɓe niger ɓen kadi ɓe holli en enen noon se joɗike han joni e wiwgol ñande ƴuppaɗe woɗen balɗe ɗum hollen ɓernde balɗe seeɗa hara deƴƴi en fopp en naniɗo mo kala ko woli kon hewta miltito e mum kono si min yom ñoggino ko ɗiɗo tati mi ɓuri manditade e yewtere moɗon nden hara en joni ndiri rendez-vous e ACW si Allah jaɓi kañum kadi mi geray joni en alternay en waɗay weekend kala fiyom joni noon ɗi opportunité ji fiyon aru ndaren noon konno yayirten a lakt iwen hande kadi e wowlugol ngol tun no mi wiiri noon ka wonɗa wa ka wonɗa geru an kadi wona on moƴƴinowo frappe on ɗon nde ñande mi yewtinoke on fii ko honno ɗi kolli ko on ɗum wonno do principe de Fibonacci ko honno ɗum woniri mi wowlina ɗum mere ni tum ko wiwgol ma fuɗɗora e an goto an yawitiɗo on ɗon a wonɗo Espagne ɗon par exemple a wonɗo Italie ɗon a wonɗo Sénégal ɗon a wonɗo Gambie ɗon ƴette misal e ɓe Gambie ɓen ɗo ko goto ɓe fuɗɗori ko on goto ɗon poɗodiri goɗɗo kañum kadi hande ɗo bureau on Gambie o janɗi ɓe gayni en salade mo e hoore na min few en sali ɓe mi anda e woɓɓe goto Sénégal pareil Côte d'Ivoire pareil non donc hara on amali si ɗo yiɗi golle toola ɗen ton habbortola installé bureau frappe moɗon ha gasa noddon inno menen min installike min ara on tuma min immina goɗɗo aro valida on bureau ɗon ka wonɗon non fuɗɗoɗen golle ɗen par ce que onon ɗon andidiri ɓuri min ko mi andi on ko ɗo yon habbo min ɗo yomi andidiri e mum mi yaha ha humpodiren mi yaha ha holotiren mi yaha ha mi wiyata on feere onon wonɓe ɗon ɓe giɗon andidiri on club ɓen ɓe woɗon daari ɗuɗon ɓe tawata tumana ɗon ka live ɗo on yiyay gaari no Jibril holliri ɗo ni wonɗo wiyeteɗo Korkan wonɗo on ɗo no Guinée ma Côte d'Ivoire mo andidiri e oɗo kanko kono min mi anda oɗo kanko mo hooli oɗo haray mo andi oɗo ko on woni moralité makko kanko si o humpodiri o inni oɗo humpodiri e kaari non hande haray no naɗo wonno ɗen kono no nanditanin mi si fof no habbi yo taw fanni man ti toola wi'ali hunde kaari waɗe toola yi'aka goɗɗum waɗata si woni ɗo en lutta e ɗon en yahata e nokku ma hay si en yahay dow kono uwiyata
donc ɓe inni wo antun a wuggoto kono siɗa wonde wiɓɓe a yaha mutoɗa a yaha ɓuri woɗɗude par ce que laawol ngol kono wondirɗa yaadeteɓe o laawol ngol ɓuri hoyirde siko antun nun a wuggoto tinna kono a yawya seeɗa tun jawɓaari ma ɗin arandilan ni se wattanayla ko ɗo wonɗen harim toɗi kala wono ballo meɗen allahuma amin hawrinde e sawabu allahuma amin no anditinirɗen noon haray mo kala ka woni ɗon yo wonu toola mo kala ka woni ɗo yo wonu frappe mo kala ka woni ɗo yo wonu sellu mo kala ka woni ɗo yo wonu ɗuma honno modisoji mo kala ka woni ɗo yo wonu ko woni wo mo kala ka woni ɗo yo wonu adlam mo kala ka woni ɗo yo wonu ɗuma honno ustad ɓuya mo kala ka woni ɗo yo wonu ko woni wo kono yo wakkilo kala ko woni yo wonu on wonowo sabu yawre acca e hoore makko yo wonu on mo sawata jaɓata yawede yo wonu on mo tawata accata toñede jaɓata toñere waɗata e makko yawre waɗata e hoore makko haray ko ɗum ɗum tori kala woni ballo meɗen allahuma amin hawrinde e sawabu allahuma amin yokkoren polgal mi yaafino e kala ɓen ɓe tawata mi wawali ƴettude anditen yontere hande ɗiɗi kadi sella jaɓi e wawi waddu kadi sifa o événement ɗo yewta on yaw e meren ton hiɓe préparade nde yontere wonde fuɗɗade ɗo kadi la même chose le même principe reste le même mbuuɗi ɗin lanniriɓe crise on hiɓe mari hakkunde fewndo ɗo ni hakkundeji maɓɓe kamɓe ton fi o députation maɓɓe e fi kala ko ɓe ɗumanni e yaadu makko ɗum kanko numrudu crise ji buyno hakkunde maɓɓe nder ton ɗi tawata mi ɓaƴƴinani on ɗi ka kala o wawai famude ko tuma ɗi yaltoyi andoyon noon ko ɗum ɗo tola jaka wonno wolde fi muɗum koko waɗi ɗo jako ɗum o misuno ma ko ɗum ɗo wiwno en hino ton par ce que goɗɗe simi wowdiɗi ɗo ɓe ndaara façon no ɓe changera ɗi ton hara ɓe jaɓali ɗi yaltita kono hande ɗo frustré ɓen hakkunde maɓɓe crise ji wonɗi hakkunde maɓɓe ɗin nangidoro ngo ɓe fokkiti gon ɓe foɗɗigoy nangude ɓe faala nangude hoɓɓe par ce que ɓe woodi ton ko ɓe toñidiri fi affaire crise ji heɓe toñidiri toon fi nawnaji ɗi ɓe bawidiri ɓe toñidiri toon sadakaji waɗaji nokkugoɗi tawata woɓe humpitike ɓe toñidiri toon faalaɓe wadde kuuteta woni civil ɓe woni militaire ɓe ɗum fof ɓe mari toon heɓe toñidiri toon kadi hakkundeji maɓɓe fi affaire innugol ngol jaka kaari no wondi e kaari no ton piiji buyɗi tawata mi jaɓalɗi yewtude ɗo pourquoi parce que j'attends à la dernière minute o yiyay woɓɓe go jamfiɓe toon sikku ɓe waɗi goɗɗum ko hoore goɗɗo go ɓe waɗi o yiyay ɗum fof kañum kadi yaltoya ɗo haray assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh